دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بولتانە نوچیانە و دەست پێکەی دەژی سەر نوچە. ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا بەجۆداد و داخوایانی دەربارەی کریارن گروپên چەکدار لە عەفرینێ و لەسەر گرتنا ماڵباتە حەواس عەگید جالیە تورکیا بە بەڵاوکردن. ژێدەرن ڕاگەاندنێ بەڵاوکردن و پشتی شەڕ و پەفچوون لە باژارۆکە تەرەفعات هاتنە ئەنجامدان رووسیا و سێ خاڵن چاودێریە لە گوندەوارێ باکوورێ حەلەبێ ئاوا بکێ. دوو کەس جێ گروپên چەکدار هاتنە ناسکردن و خەلکی عەفرینە دڕەڤینن و لە هەمبەر ئازادکردناوان گوژمێن پەرەیان ji ماڵباتên wan dixwazin. ویلایەتە تینیسیە ئەمریکا ڕازی بوو ku zimanê Kurdî لە dibistanên bajarekî wê werê xwendin. دووبارە سلااو. ئامێنداریە گشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا داخوایانیەک دەربارەی کریارن گروپên چەکدار لە عەفرینێ بەڵاوکرد و تێدا خواستە پەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریا دەستێخوا لەسەر گروپên چەکدار ڕاکێ. ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریا ئەنەکەسێ ئیرۆ 27 مەها پێنجان 2019 گۆتارێک تون دەربارەی ڕەڤاندنا وڵاتیەکی عەفرینێ و کوشتناویدا بەڵاو کرد. لە داخوایانیە ئەمینداریە ئەنەکەسێدا هاتیە لە چارچۆڤەیە بەردەوامیە تەوان و کریارên گروپên چەکدار لە عەفرینێ دەرحەقێ ملەتێ کورد لە هەرێما عەفرینێ و مال و ملکên واندا ئەنجام دەدن. گروپێک ji çekdaran ڕۆژا 13 مەها پێنجان 2019 دەربارەی ڕەڤاندنا سێ وڵاتیên کورد ji عەفرینێ ئەو ژی شەرەفدین سیدۆ، رشید حمید خلیل و کوریویە زاروک محەممەد سیدۆ داخوازا فدیەیە هەمبەر ئازادکردنا وان ڕۆژا 22 vê mehêjî termê welatiyê bi navê Reşîd Xelîl Sîdo piştî eşkenceyeke tund hat dîtin. Ev yek jî tirsê li ser çaran vîsa herdû welatiyên din jî zêdetir dike. Enekesê got tewanên mînavê tewanê zincîra tewanên li dijî mirovahiyê li ser destê grûpên çekdar li Efrînê û navçeya bi hesab dibin kontrola Tirkiye û hejmûna wê de ye zêde dike. Tevî hemî bangewazî û hewara miletê Kurd lê ne Tirkiye û ne grûpên çekdar jî çi giringiyê didin van bangewaziyan û çi siza û muhasebe bi van grûpan re nayê kirin. Encûmena Niştimaniya Kurdî tewanên bi vî awayî bi tundî şermezar dike. Daxwazê ji hevpeymaniya niştimaniya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriyê dike. Kiryarên wiha şermezar bike û destê xwe li ser van grûpan rake û kesên têkildarî van kiryaran siza bide. Herwiha enekesê daxwazê ji netewên yekgirtî û civaka navdewletî û dewletên peywendîdar bi rewşa Sûriyê ve dike. Daku çareyekê ji rewşa Efrînê re bibînin û van grûpên çekdar ji Efrînê derxînin û rêveberiya herêma Efrînê radestî xelkê Efrînê Kurdên resen bikin. Alî Umar. ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا دە داخوایانیەکەدا دەستەسەرکردنا ماڵباتە حەواس عەگید و دیپۆرتکردناوان بە وڵاتی ئەڵمانیا و نەدەنە ڤیزایە بۆ حەواس عەگیددا و بەردەوامیت کارێ خۆ دەبکەژالیە تورکیا بە ئیدانە کرد. ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا دەربارەی گرتنا ماڵباتە حەواس عەگید ئەندامێ دەستەیە دانوستاندکارە سووریە و سەرکردەیە ئەنجومەنێ داخوایانیەک بەڵاو کرد و تێدا ماتمایبوونە خۆژە هەڵوێستا تورکیە دێخویاکردن. داخوایانیەکەدا ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا ڕاگەهاند کۆ لە ڕێکەفتا 21 پێنج 2019 تورکیا ماڵباتە برێز حەواس عەگید ئەندامێ دەستەیە سیاسیە هەفپەیمانیە سووریە و ئەندامێ دەستەیە دانوستاندکارە سووریێ کۆ ji hevjîn û sê zarokان pêk dihat desteserkirinda ku wan bi welatekê din dîport bikin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê de daxuyaniya xwe de dibêje. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê weke laşekî sereke di hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê de ku İstanbul weke bingeh bikartînê. ماتمای مایە ji هەڵوێستە تورکیە لە هەمبەر ماڵباتە برێز حەواس عەگید و نەنەرەتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دکێ و پابەندیە بە هەڵوێست و بریارن لێڤەگەرا خۆ دکێ. هەروەها ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دە داخوایانیە خۆدا دەستەسەرکردنا ماڵباتە حەواس عەگید و دیپۆرتکردناوان بە وڵاتێکی دن و نەدانە ڤیزایە بۆ حەواس عەگید داکو بەردەوامیە دکارێ خۆدا بکێژالیە تورکیا بە ئیدانە دکێ. ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا داخواست ji حکوومەتە تورکیە کرد و بە بریارە خۆدا vegere û daxwaz ji hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê jê kir ku bi erkê xwe divê derbarê de rabê. Li gorî zanyariyên ku bi destê erkê gihiştine îro duşemê hikûmeta Tirkiye malbata endamê desteya danûstandkara Sûriyê Hewas Agîd ku ji hevjîn û sê zarokan pêk dihat ji balafirxaneya Istanbul bi welatê Almanya dîport kir. Ji bo gotûbêjeka behter li ser civîna Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku li Qamişlo hat dalxistin û daxuyaniyên ku belavkirina nehat bi Skype
برز نعم داود اندامي دسته سرقاتي انجمن اجتماعية كرد لسوريا القرنة برز نعم دنباش ده جوينا انجمن اجتماعية كرد لسوريا ده گرنگترین مجارن کوهاتنا بحث کردن و گوتو بش کردن چبون جوینا دسته سرکاتی انجمن اجتماعی کرد سوریا براستی لسر وان هر دو مجارن و بلاف کرد یک جه لسر في جريمة مزني في چند روش ملتي ما في مشول العفريني بوير براسي يعني عفرين دفرك مرنك هدي تمراندن هزين چکدار گروپين چکداري گوترلي هزين تركيا جورج درباسي عفريني بون حتى عنها راسي جرائما قال لك يمزن در حقي دفر عفرين در حقي ملتي كرد العفرين دك تشش كشتني ب تشش ملك ومالي وان ب تشش شواتي ب حتى جو زفي وعرضو بيئة عفريني تشوتان دنو تيويران كرن آثار ملت كرد ولاة عفرين الملت اللي دفر عفرين تنويران كرن بسياستك كين بسياستك انتقامي ديجي ملت كرد أو جروب أنا بكارتين سياستك كين بكارتين هري بسرشي يعني روش بروش تغييرك بكارتنك ديموغرافي درباري ملت مال عفرين بكارتين غريب أوي وأفكر كريارين قلت مثلا در حق ملتي مد العفرين التكرنجي كرايكنا في دولتي المجتمعي الدولي الاتفاق دولتي اتفاق دولي يعني براسي كرايك يعني بهمطا در حق فان كريارا تكرن تكس دنگناك دجي فان كريارا دو وقتك إذا أفكر يارانات بنجي دبن سيطرة هزين تركي قوتين تركي ومسؤوليتك قانوني براسي تركيا هالدقري در حقي وفان جرائم بسكينين وفان كسي مجرم يعني سزابك وان درخين فان جروباناج دفرع عفرين درخين اني او كريارين قلتي مزني در حقي ملتي متين كرن دفان چند روشي داويد بشكل كي هوفانا سي كسي سفيل بين رفاندن ويك جوان بيكشتن بيكشتنك قلتي خراب راسي يعني إنسانية مسؤولة برفي كرياريد أم دبين من وقت أنجمنا نشتباني كردي السرفي جريمة سكني وإدانة دك دبين ائتلاف وقت جو إطارك أف هيزن شكدار خبي دسترينن أو ما ضرورية ائتلاف وطني إداناك جوان جريمة بك ودست أخوة لسرفان جروبا راك وانفضح بك وأوجي مرة دعوة درخصنا فان جروب شكدار بدك ما دام اف جروب شكدار فان جر اما در حق ملت كرد ودر حق ملت سوريا دكن وسمعتها ائتلاف وسمعتها شرشة سوري وسمعتها كاري ازادي بتفاي سمعتها خراب دك مسؤوليتك اخلاقية مسؤوليتك سياسية مسؤوليتك وطني وائتلاف جيب راسي موقف اخوة زلال بك در حق فان كرياري دجي ملتي ما تكرن سردستي فان جروب چنگدار غيري وشي مجتمعي الدولي جيبر فرسيارة وفي كرايا خبشكينة ام فهم دكن غورولك تركي دورات تركي باندورك تركي باش هي دي وضع دي لدفي اف كرايا مجتمعي دولي او شي تعويل تركيا جيبك جو دفرا عفرين فقر وضعي خيارا عفرين رادستي خلقي عفريني بهلن خلقي دربي عفريني بالراحات وبارامي فقر ولاتي خوا فقر سر ملكو مالي خوا وإدارة منطقية تسليمي وان وأفتش رياشي دفي يعني حمايتك دوليش فان كسار هبا حتى بسلامتي دناف ملكو مالي خود بجين مسؤوليتها أخلاقي مسؤوليتها إنساني مجتمعي دولي جيتي خاصن في كاري بك وأم وكن جمانا نشتواني كردي أمي بانك هر بان هزاو لاف دولتين باندورا وان لروشا سوريا هي أمي هر دعوة دار من السروان وكاربن في كاري خرابن
وملتي ما يكرد العفرينة جبن فانتن دو توجيا خلاص. باشا برز نعمت برسك جرينج دي بردهيا جبرچه دا خویانیا شرمزار کرنو ادانه کرنک و کلارن لعفرینی و بن پیکرن تینا انجام دان جالی انجمن انشتمانی کرد سوریه و جبرچه نجالی ائتلافی بابو أبدا خازم إما أموكن جمانا نشتماني كردي جار كيما ملتي ما يقو أم برفانية برد بكن وهالوسطى خزلال بكن ودعوة الملتي خلقي بكن وفان كريا دجي ملتي ما راوستين أبجي ائتلافي شي تيخصن وقت ائتلاف خد بين هيزك نشتماني دفاع در ملتي السوري بكشتي دك وقو أنجمانا نشتماني كردي مكونة كدفي ائتلافي ده أركي ائتلافي إيه إنساني إيه أخلاقي إيه قانوني إيه كاري هفش أركي ويقو أوجي الوسطى خزلال بك وبري أنجمانا نشتماني كردي قرق ائتلافي ويه الوسطى خزلال بكرة مخابا حتى أنها تهل وسط فرمي جي ائتلافي درنكتي جبروا جي أموك مكونة أساسي ائتلافي دن أم دعوة دكن لائتلافي جو فيك وان كريارة بقشتي وفي كريارة داوي بالتايبت إدانة بكن وأوجي دعوة دار بن جو أف كريارانا بسكنن وأف جروبين شكداري جو دجي مروفانتية خبتن دعفرين الدعوة داري درخصنا فان جروبا باش عرض عفرين برز نعمت درباسی دا خویانیا دی بمیاکو درباره گرتنا مالباتا برز حوا ساگید و دی پورت کرنا مالبات بولات آلمانیا جالی ترکیا بب دوردا اف بریارا ترکیا یا گرتنا مالبات انگوری گری کرن دیو دی پورت کرنا وان بولات آلمانیا و چبان دوره که انگو تأثیر که لپیوندی انجمن اجتماعی کرد لسوریه به هپیمانی و ترکیا ربکی يعني براسي إما الجمع جي يعني ماتماي بو أف الوسطى تركي در هفالي مع حواس أف هوقا الصال اسطنبول ردني حواس أندامي هيئة سياسي ائتلافه حواس ملتزمة سياستها أنجمنا اجتماعي كردي وملتزمة سياستها ائتلافية وتكاركي خراب نكريه او برپرسي سياسة مرجعيات خويه في دمي د تركيا في الوسيدستين دجي حواس ومال باطاوي وان دردخن جي تركي يعني وان دوري كاري ويجي دكي وافايا براسينا هالوستك دولتك و ائتلاف الجمخ بجيدك نهل وسط جي راحتيه ودولتك هالوسط في شكل بقري براستي يعني جي ام هيفيدك وتركيا اللي فقرك جي في هالوسط خوشيك جبر في شكل هان هر تكس نكار براحتي سياستي بكار بين لسر عرضة تركيا وكار بهالوسط بزلالي وبسر بسي بدقيا كرن ويتم بميني دمن قفي بباركرن وبيكوش بركرن ولات تركيا اف هالوسطايا نجرحت يبو جمعنا اجتماعية كردي وام بيجن افكاريا فيدا لعلاقات تركيا ببلة مرناك تعديل علاقات تركيا بائتلاف يردك بانجمن يردك ام دقازن يعني رحتيد علاقات مذهبه دانو استدنهبه باعتبار ائتلاف الاسطنبولي الردني وتمتيك اليما بهفرهن يقارب خدمتها بسكريكا سوريا بقشتي بك ام دقازن تركيا جوي كرياري فقر وجارك ديجي فان كرياري في شكلي نك اجر رأيك هبه اگر نرينك هبه كار وين نريني ورأيي مرجعيتها وي كثير بد زلال كرب اجبوي بريز نعمت داود اندام دسته سروقاتي انجمن اجتماعي كرد لسوريا قدري اسكايب الكلمن بوغلكس باس پشتی هر باسو راگهاندنه که لسر پروسه الهفاتنه دنه برا الین کردی لروجاوه کردستان دمجاره گرتیا و چران ویساوان جیته هوله لی به انجام دمینه
هر دنابرا دم و دمک دا بحثا لهفهاتن و یکریزیا نامالا کردی دنابرا انجمن انشتیمانیا کردی لسوریه و پیاده دا تیکرن. لی شرط و مرجن ویل هفهاتنه نای پیکانین جالیه پیاده و. جبر کو انا کسی به بردوامی دبیجه حتی کو ام و پیاده لحف بکن دوی پیاده گاوین باوریه باویجه او جی مینا آزاد کرنا گرتیان و دیاری کرنا چارنویسا وان. گرتیان سیاسی ین کو پیاده رواندنه و حتی نها به چارنویسن به دهان هنه دنابرا سرکرده و کادروی پیشکتی و میلدار و آلیگرین انا کسی و پده کسی. بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا روژا 24 هیوادها سال 2012 دگل حوالی وی نیدال عثمان جالی گروپ اکچکدارن پیاده و نزیکی باجارگی دیریگی هاتن رواندن و حتی نها چارنویساوان ندیاره. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د داخوانین خود دبیجه تاوی کو گلگ ریکافتنین دنابرا انجمن انشتیمانیا کردی انا کسی و تفدم ده هاتنا امضا کرن مینا ریکافتنین هولیر یاکو هولیر دو ریکافتنا دو که لی همی به مفابون و چوبان دورک ارینی لسر دیاری کرنا چارنویسا خباتکار و سیاسمدار کرد بهزاد دورسن نکر. و دمانها دجی تاوی گوهرتنین سیاسی ین بلزو پیدویا ملت کرد و تفگراوی یا نتاوی جبو یا کریزی و لفهاتنه لی پیده چیجینگه که جبو وی یکی دابی ناکه. ده دمانها دجی باسا لفهاتنه که نو دست پیشخریه که تیکرن. لی گلو ما اگر تشتا گوسا چه ببه ماوی پیده چارنویسا سرکرده بهزاد دورسن و حوالنوی دیار بکه. اوه نزدیکی 7 سالانه اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بهزاد دورسن و حوالی وی جالی گروپ اکچکدار یه پیاده و هاتبون رواندن. جدارن راگاندن بلاو کردن که پشتی شر و پاکچون لباشار ترفعات هاتنا انجام دان روسیا و سه خالن چافدریه لباشارو که ترفعات و باشار عزازه لگوندوار باکور حلب اوابکه. جدرین راگاندن اشکره کرن که روسیا و سه خالن چافدریه لباشارو که تل رفعات یه گوندوار باکور حلب آوا بکه. جدرین راگاندن بلاف کرن که پشتی شروپفچون لی باجارو که تل رفعت هاتن انجام دان روسیا و سه خالن چافدریه لی نافچین سوریه ین هفسینوری لگل ترکیا بتایبتی لباجارو که تل رفعت و باجار اعزازه لگوندوار باکور حلب آوا بکه. وکه جدران دان خویا کرن که روسیا باجارو که تل رفعت و نافچین در دوری آسانی رادستی ترکیا ناکه و پیوسته ترکیا لهمبر کنترول کرنا باجارو که تل رفعت باجی با روسیا بده. ترکیا دخوازه باجارو که تل رفعت کنترول بکه. دا کوریه که بازرگانی نافبرا حلب و غازی انتابه ده درست بکه. ده همان دمه ده ایران جید خوازه و نافچه کنترول بکه. جبر وکه پسپورت بیجن ریکا بازرگانیا گرینگه. جالیو خواه روانگاه سوریه یا مافی مروفان را گهاند که روسیا هجمون و هبونا خواه لتل رفعت بهز دکه. دیده منها ده روسیا آلاوین لشکری ین گران بوی نافچهی ود گوهزه. دا که دست با آوا کرنا خالین چافدریه بکه. لسر باجارو که تل رفعت شرو ناکوکی نابرا ولاتین که دستی وردانی ده سوریه ده دکن هیا و بردوام او ده ورد به جهه ناکوکیه. و هر آلیک لگور کو استراتیجیا خواه سوریه ده دارشتیه هولا کنترول کرنا و نافچه ده و جهمو آلیکی بهتر ترکیه هول ده دا کو ریا بازرگانیه وکه. گروپا چکداریا فیلق الشام لعفرین دو پنابرین باجاروکی القصير يسر بحمصيفو اندام بونده رببریا پولیسین لشکری لعفرین دگرتن و برپرسن دو رواندن خلق عفرین دو دخواست کرنا فدیه لهمبر آزاد کرناوان. گروپ چکدار کریارین جور بجور بسر ملت کرد لعفرین دهنن و کریار هری داویجی رواندنا هجمارک ولاتین کرد یه نافچه سر به عفرین و داخواست کرنا گوشمین پرا مینا $100,000 برانبر آزاد کرناوا یانجی کشتناوان. دو کس جه گروپ اکچکدار هات ناس کرن که خلق عفرین دراوین نو لهمبر آزاد کرناوان گوشمین پران جه مالبات وان دخوازن. و ده هفتیا بوری دجی ولاتیه که عفرینه دبر اشکنجه ده هات کشتن جبر که مالباتاوی گوشما پرا داخواست کری نبو او جی $100,000 بو. گروپ چکدار یا فیلق الشام لعفرینه دو پنابرین باجاروک القصير یسر به حمصه و اندام بون دریوبریا پولیسین لشکری لعفرین ده گرتن که برپرسن دبر رواندنا خلق عفرین دو داخواست کنا فدیه لهمبر آزاد کناوان. گروپا فیلق الشام دبیجه لپرسین بردوام و امه تاوانبارن دنجی اشکره بکن. اوه گروپا که بدین و ایمانو و بگهن سزای خواه لی خلق عفرین و پنابرین لعفرین دمین داخوازا بدار وکناوان برانبر سرا عفرین دکن.
لی نافچه شیه جی گروپا چکدار یا بناوه الامشاد ناوین تاخو گنده نافچه شیه دگوهره. جدرک تایبت جا آرکیر راگهاند کو گروپا بناوه الامشاد بسکرداتی ابو الامشا هولد دا ناوین گندو تاخ نافچه شیه بگوهره. و هر وها ویجی داری گود مالبات نافچه شیه ینکو جدر و عفرین پنابرن و مالین وان رادستی مالبات پنابرن عرب ورن کرن و لسر ناوین وان ورن قید کرن. جبریا 60 سالان وچه وڵاتیەکی کورد بە هەڤژینە خۆرە لە پارێزگا حومسە لەسەر سنوورە لوبنانê هاتنە برین. جێدەرەکە نێزیک ji malbatê îro ji erkêra ragihand ku ji 27 Sibata 2013 ve peywendiyê bi Hesen Mihemed Seydo hevjîna wî Fatma Ehmed Emer hatine birîn û ji rojê ve tu agahî li ser tunene. Jêderê her wiha tekeskir ku malbatê diriya rêxistinên mirovî û cîhanî re هەوڵ دان چارەنویسا wan دیار بکن و navê wan belavkirin lê hewl bê encam bûn. Jêderê amajepêkir got ku hejmara kesên di otomobîla wan de 11 kes bûn. Her du hevjîn ji navçeya Bilbilê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê newtan tu agahî li ser çawaniya wendabûna wan û zanyarî agahî li ser wan tunene. لە عفرینە ڕۆژاوای کوردستانی گروپێن چەکدار وڵاتیەکی کورد ڕەباند و لە هەمبەر سەربەستبەرداناوی 200,000 دۆلارên ئەمریکی دixwaze. ئێرۆ لە عفرینە وڵاتیەک و بەریان هارێ بەبەرێ دەبستانێکی بوو هەتا ڕەباندن. مامۆستا حەسەن ئیسماعیل تەمەن 75 ساڵیە و بەریا نەهارێ بەبەرێ دەبستانێکی بوو ژە ئەلیە گروپەکە چەکداربەر نێزیکی ناوچەی ئاڕاجۆ هاتە ڕەباندن. حەسەن ئیسماعیل ji gundê شێخ محەممەد lêyê nêzîkî bajarokê meydanayê ser bi navçeya Racovê û îro sibihê ji aliyê grûpeke nenas ve hatiye ڕەباندن. ویلایەتێک ji ویلایەتên Yekgirtiyên Amerîka razî bû ku zimanê Kurdî li dibistanên bajarekî wê werê xwendin. Dr. Heyder Xezirî ragihand ku wîlayeta Tennessee ya Amerîka razî bû ku zimanê Kurdî li dibistanên bajarê Nashville paytexta wîlayeta Tennessee bo xwendevanên Kurd bo qunaxa Amedeyî werê xwendin. Herwiha Dr. Heyder Xezirî dazanîn ku di dema nihada ew pertûkan derbarê edebê Kurdî amade dikin de ku bi fermî dest bi xwendinê werê kirin. Tora Sûriye mafê mirovan bi balga ragihand ku rejêma Esed çekên kîmyawî li gundê Elkibênê li gundewarê Lazikiyê bikarhaniye û got ku pêwîst e welatên Rojavayî soza xwe derbarê vê yekê bicihbînin. Dora Sûriyeya mafê mirovan raportek derbarî bikaranîna rejîma Esed ji çekên kîmawî re belav kir. Têde bi belge ragihand ku rejîma Esed çekên kîmawî li gundewarê Lazikiyê bikaranîne. Dora Sûriye dehman raporta xwe de eşkere kir ku êrîşkirina gundê Elkibênê li gundewarê Lazikiyê ji aliyê rejîmê ve di çarçoveya operasyona wê ya leşkerî li ser Bakurê Sûriye hat tekez kir ku rejîma Esed bi vê yekê yasaya miroviya navdewletî û rêkeftina qedexekirina çekên kîmawî eroha tevaya biryarên Encûmena Ewlehiya Navdewletî yên girêdayî bi biryarên 21 û 22 bin pêkiriye. Emanê raportê da zanîn ku rejîma Esed çekên kêmawî li dijî sivîlan li gundewarê Lazikiyê bikaranîye û pêwîst e welatên Rojavayî soza xwe bicîbîne derbarî vê yekê. Ku ji alî xwe ve welatê Amerîka û Ferensa û Brîtanya re gihandibûn ku eger hat piştrast ku rejîma Esed çekên kêmawî bikar anîbe di wê demê de ew ê bersivê bidin. Dora Sûriye dehman raporta xwe de got ku pêwîst e her çar welatên herdem endamê de Encûmena Ewlehiya Navdewletî de fişarê bixin ser Rûsyê ta ku piştevaniya xwe ji rejîma Esed raya ku çekên kêmawî li dijî sivîlan bikartîne rawestîne. Daxwaze ji Komîteya Vekolîna Navdewletiya Serbixwe COL û Mîkanîzma Navdewletiya bêalî kir ku dest bi lêkolînan bikin derbarî êrişên kêmawiyên ku rejîma Esed derheqê sivîlan de bikartîne li tevaya deverên Sûriyê ya herî dawî jî ya ku li gundê Kibênê li gundewarê Lazikiyê pêkaniye. Dora navhatî di heman raporta xwe de daxwaz ji rêxistina qedexekirina çekên kêmawî kiriye ku pêkînerên di ber encamdana êrişên kêmawî li ser gundê Kibênê
و توایا ایریشن دنین که هاتن انجام دان لدورن جدا جدا لسوریه دست نیشان بکه تا که دزوترین دم ده ورنه دادگه و سزادان. ولات کوێتی ئالیکاریان هاوارچوونێژە پەنابرن سووریێن و لە وڵاتی ئۆردنێ دمینن شاند ئاژانسا ئەل ئەنبا یا کوێتی لە سەرزارێ باڵوێزێ کوێتێ لە ئۆردنێ عزیز ئەدەبحانی وەگوهاست و کوێت بالەفرەکە بارهێلگەرژە ئالیکاریان مرۆڤی شاندا وڵاتی ئۆردنێداک و لەسەر پەنابرن سووریێن و لە ئۆردنێ دمینن وەرنە بەڵاوکردن. هەروەها ئەدەبحانیدا زانین و لەسەردا خوازە میرێ کوێتێ شێخ سەباح ئەحمەد ئەلجابر سەباح ئەو هەلیکاریان مرۆڤی هاتنە پێشکەشکردن ژێ پەنابەرێن سووریێرە. ترامپ ڕادگهێنێ ئەو ناخوازن ڕێژێمە ئێرانەیە بۆگوهارن و ئەو نە لە دژی هەوڵن وڵاتی ژاپۆنێ نەش بۆی نابینکاریە نەبەرە ئەمریکا و ئێرانێدا ئەگەر ئێران دانوستاندنان بە ئەمریکارە بخوازێ ئەمریکاژی وەیەکێت خوازێ. سەرۆکی ئەمریکا دبێژە ئەو ناخوازن رێژێمە ئیرانێ بگوهارن ئەو نەل دژی هەولێن وڵاتی ژاپۆنێنە ji بۆ ناوێنکاریە نابەرە ئەمریکا و ئیرانێدا. Di kongreyekî rojnamavî de got Serokvezîrên Japonê Shinzo Abe lê Tokyoyê encam da îro duşemê Donald Trump serokê Amerîka ra gihand ew naxwaze zirarê bigihîne Îranê tenê dixwaze Îran bêje na ji bo çekên otonomî. Trump got ku Îran miletekî hêja ye eger heye Îran bibe welatekî zîlhêz bi heman desthilatê serbar kir ew naxwazin rejima Îranê biguherin ew dixwazin ew ya were diyarkirin bi tenê Amerîka dixwaze çekên Îranê yên otonomî nemîne. Şrovekarên navdewletiyên siyasî herwiha hejmarek jêderên medyayî dibêjin Trump heman îstratîjiya xwe derbarê Koryaya Bakur di sala borî de beramberî Îranê bikartîne dima ku dibêje di bawariya min de em ê rêkeftinekê bi hev re encam bidin di bawariya min de Îran xwedan aboriyeke bihêz ew ez ê rê ji wan re vekim da ku vegerin qûnaxekê karibin wêyekê diyar bikin. Serokê Amerîka Donald Trump amaje pêwendiyên welatê Japonê û Amerîka û Îranê civîna xwe bi Abî re kir û got pêwendiyên baş navbera me de hene û ez ne li dijî hewlên welatê Japonê me ji bo navênkariyê navbera Amerîka û Îranê de û got jî piştî ku me pirsgirêkên navbera Amerîka û Îranê de bi Abî re gengeşe kir Serokvezîrên Japonê ji min re tekez kir ku Îran jî daxwaza danûstandinan bi Amerîka re dike. Di dawiyê de Trump ra gihand eger Îran danûstandinan bi Amerîka re bixwaze Amerîka jî wêyekê dixwaze û em ê wê pirsê bişopînin tu kes ne ez jî naxwazin bûyer ne me tirsîdar rû bidin. Ev demeke Amerîka û Îran gefan li hev dixwin şerekî ragihankarî beramberî hev dikin. Amerîka dibêje ew ê rûbirûbûna metirsiya Îranê li ser berjewendî û hêzên xwe lojilata navîn de bike. Hêzeke deryayî ya leşkeriya mezin aniye deverê Îran jî dibêje ew ê li beramberî Amerîka rawesta û dê bêle Amerîka bi gefên xwe poşman bibe lê tanha tenê şer di navbera her du aliyan de bigotin û li ser ragihandinê têkirin. تیما بەڕەبانیە سڤیل ئەمارن قوربانیان عێریشان ڕژێ ماسەد لە سەر باژارێ ئیدلیب هەیەمایەک هەفتێدا شکرت کەوتیمە هاورێزکاران بەرسەودانیژیش ئالیە خۆڤە کوشتنا 605 سڤیلی لەسەر دەستەیە رووسیا و ڕژێ ماسەد دیار دکەی. Berevaniya sivîla Sûrî hejmara qurbaniyên êrişên rejîma Esed û Rûsyê li ser bajarê Idlibê û gundawarên wê eşkere dike. Ku li gorî belgekirina wê di heyama heftiyekê de bêhtirî 48 welatiyên sivîl canê xwe ji dest dane û bêhtirî 132 kesên din birîndar bûne. Herûha berevaniya sivîl eşkere jî kir ku di heftiya borî de ango ji rêkefta 19 Mehê tanha rejîma Esed bêhtirî 629 operasyonên esmanî û 285 bermîlên teqîner û 2151 mûşek li ser bajarê Idlibê û gundawarên wê encam daye. û serbar kir ku di encama wan êrîşan de bêhtirî 35 şewat û sê komku jî hatin pêkanîn. Tîma berevaniya sivîl da zanîn jî ku roj bi roj balafirên şerkeriyên Rûsya û rejîma Esed êrişên xwe li ser deverên li Bakurê Sûriyê bi taybetî Idlibê gurtir dike. Hevdemî rûdana şerûpevçûnên tund navbera çekdarên rejîmê û grûpên çekdarên bi ser opozisyona Sûriyê li gundawarê Hemayê. Ji alî xwe ve tîma hevrêzkarên bersivdanê kuştina 605 sivîlî li ser destê Rûsya û rejîma Esed ji destpêka emzekirina rêkeftina sûçî derbarê Idlibê navbera Tirkiye û Rûsyê de di 17 Eylûna borî û tanha belge kiriye û got di heyama 4 mehên borî de ji ber gûrkirina êrîşan ji alî rejîm û Rûsyê û bilindbûna asê şer li bajarê Idlibê bêhtirî 9 milyon kes devjmal û milkên xwe berdane û derbederî deverên aram bûne. Serbar kir ku tanha ew pêla derbederiyê ji alî xelkên deverê ve berdewam e.
تیمە هەبرێزکارن بەرسەبدانê di heman raporta xwe de diyar kir ku di heyama navbera dê Sibatê ta bîstêvê mehê 492 sivîl di nav wan de 144 zarok jî hebûn jana xwe jî dest dane ku ji wê hejmarê 366 li Idlibê 110 li Hemayê 14 li Helebê du qurbanî li Lasqiyê. Operasyona leşkeriya rejîma Esed li ser deverên li Bakurê Sûriyê derbasî heyva xwe ya çaran bûye û çekdarên rejîma Esed ji aliyekî balafirên şerkeriyên Rûsî ji aliyekî din ve ji destpêka Sibata Borî û Tanha di armançkirina sivîl û jêrxane û avahiyên tenduristî û dibistan û mizgeftan de berdewam e. Ku di encama wan êrîşan de bi sedan sivîl bûne qurbanî serbarê rûdana ziyanên madî mezin li ser mal û milkên welatiyên wê deverê. Rejima Esed rê li pêşa çûnohatina welatiyên Dûmayê bê wergirtina razîbûna ewlehî vekir li gorî komalperên xwe cihê li Dûmayê belavkirina rejima Esed rêya çûnohatinê li Dûmayê vekir ew jî piştî demekê ku bebê razîbûna ewlehî welatiyên Dûmayê nikarîbûne hatûnçûnê bikin. Encûmenên xwe cihê li Dûmayê pêşbîniya vegere bi hezaran ji welatiyan ji bo mal û milkên xwe di nêzîktirîn dem de dikin. Berpirsiyarekî pele bilindê pazdarên Îranê dibêje danûstandin lêgel Washington weka danûstandinê lêgel şeytana Elî Fedewî fermande li Supapazdarên Îranê û berpirsê berê hêzên deryayî yên Îranê piştê bi ol girê dide û dibêje gotûbêjî li gel Amerîka weka gotûbêjiyê li gel şeytan wê bê sûd bê. Ev lêdwanên Îranê hevdemê siyaseta nû ya Amerîka li dijî Îranê tên belavkirin û Amerîka jî ji bo rêgirîkirin li hejmûna Îranê keştên cengî û hêzên xwe dişîne rojhelata navîn û bi taybetî li kendava Erebî. Cahid Kurdî penaberekî Kurd Rojavayê Kurdistanê di dema 4 salên bûrî de kariya navbangeka baş li domîz û parêzgeha Duhokê di buarê amedekirina corên şîrînî de peyda bike. Di dema niha de şîrîniyên ku bi destê Cahid Kurdî têne amedekirin li dukanên parêzgeha Duhokê têne belavkirin. حد صالة مهاتش 2013 يعني مهاتنا وقعد بينين انه محلي ما وقعدي بقلاوة ام هرتشتي تشتكن ام قاتوا تشتكن براسقن كل شام تشتكن كرمانجان بجنة ده صوك ام وقعدي هريسي تشتكن ام بقلاوة وقعدي عنتابي تشتكن يعني شتاون خوازم تشتكن بور ملطيخوا تقريبا 4 ساڵایە ئەس vî karî dikim wekekê xelkekî meyê Kurdê Rojava elvê derkêşxwara vê gavê mesel Remezana şûl bêhtir heye telebiya hilwata bêhtir ve eglebê ser beqlawa ser helîsê ser mişebekê xwedê vê gavê hêşta me dest pê nekiriya ewame heye em weke gotî vî karî dikin em weke gotî بيجنوا يعني ام خدمتا ودنا تجور لازم بي سر هر دو چاوات وقا قوتي الحمد لله زبوني ما هناش كمبا دوميسيناش فايديناش اربيلتين باعتبار امجي جراج ده جراجات ما دوميس جزاخوتين جدهوكتين يعني الحمد لله وشغل باش الحمد لله بالعكس يعني رمضان وقا قوتي حركه بهترها يا برێب داوی هاتنێ دووبارە سەرنوچە. ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا بەجۆداد و داخوایانی دەربارەی کریارن گروپên çekdar لە عفرینێ و لەسەر گرتنا ماڵباتە حەوا سعگید جالیە تورکیا بە بەڵاوکردن. ژێدەرن ڕاگەاندنێ بەڵاوکردن و پشتی شەڕ و پەفچوون لە باژارۆکە تەرەفات هاتنە ئەنجامدان رووسیا وێ سێ خاڵن چاودێریە لە گوندەوارێ باکوورێ حەلەبێ ئاوا بکێ. دوو کەس جێ گروپên çekdar هاتنە ناسکردن و خەلکی عفرینە دڕەڤینن و لە هەمبەر ئازادکردناوان گوژمێن پەرەیان ji malbatên wan dixwazin. ویلایەتە تینیسیە ئەمریکا ڕازی بوو ku zimanê Kurdî لە dibistanên bajarekî wê werê xwendin. Her şad bin.